Nongeye kuba ikaze nshobora kuziba Pirate News TV aho muherereye ku isi yose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhamukaronka mu byo mukora byose. Muri iki gitondo rero ngiye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane, ni igikuba cyacitse. Tugiye kugaruka kuri iki kintu gikomeye cyabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyarakaje cyane abanyamerika kandi gishobora guhindura intambara mpuzamahanga ku mabuye y'agaciro. Tekereza nawe, umuyobozi mukuru w'umunyamerika ajyanwe bunyago akubitwa n'abakozi b'ikigo gikomeye cy'abashinwa gikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uwasohoye amakuru kuri ibi ni Masad Boulos, umujyanama wihariye wa Donald Trump ku bya Afurika, akanaba sebukwe wa Tiffany Trump. Ibi si igitero gisanzwe, ahubwo ni igihamya cy'urwego rukomeye rw'intambara iri hagati y'Amerika n'Ubushinwa ku mutungo wa cobalt wa Kongo. Cobalt mbibutse ko ikoreshwamo cyangwa ikorwamo batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse n'iza telefone. Izi telefone dukoresha by'umwihariko ama smartphones. Urumva ko cobalt ni ibuye rikenewe cyane ku isi nzima. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo uko ibintu byifashe, nakoze ubushakashatsi bukomeye ku mbuga nka X ariyo Twitter, nsura inyandiko zikomeye za Departement ya Amerika ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye nka Reuters, BBC ndetse na NPR kugira ngo mbagezeho ishusho yuzuye y'ibi biri kuba. Mubane nanjye rero muri iyi nkuru yose, aho ibi bishobora kuzana impinduka ikomeye cyangwa se andi makuba. Niba uri mushya hano wakanda subscribe kandi wibuke gukanda no kukazogera ka notification kugira ngo udacikanwa n'amakuru atavangiye, amakuru mashya tubagezaho gatanu kuri gatanu. Reka tubisobanure. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si igihugu gisanzwe, nicyo kiyoboye isi yose ku musaruro wa cobalt. Gifite hafi 70% byose bikenerwa ku rwego rw'isi. Ubwo ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyuma cya cobalt nicyo gituma imodoka zikoresha amashanyarazi zitangiza ibidukikije, gikongerera n'igihe batiri ya telefone yawe imara. Ariko kandi icyo gihugu ni n'intambara, gihora n'intambara itarangira. Intara y'Uburasirazuba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo imitwe myinshi. Ni ukuvuga ngo yuzuye imitwe yitwaje intwaro, imitwe y'inyeshyamba, Wazalendo, Abamayimayi, M23, FDLR ndetse n'indi mitwe myinshi ngira ngo murayizi. Tugenda tugaruka mu makuru yacu. Abaturage rero benshi barahunze, bahungiye hanze y'igihugu ndetse n'abahungiye mu gihugu imbere, n'ubucukuzi bwuzuyemo amanyanga menshi. Amerika rero kuva muri gahunda za Trump muri manda ya kabiri iri gushaka cyane ubufatanye bw'amabuye ku mutekano kugira ngo isubize hasi imbaraga z'Ubushinwa. Twabonye ibiganiro by'amahoro n'u Rwanda, ngira ngo murabizi, inama z'ishoramari. None dore ubu hagaragaye izi maka zikomeye. Mbibutse ko Perezida Tshisekedi ubwe yanze gusinyana amasezerano n'u Rwanda, ngira ngo murabyibuka ibyabereye i Washington DC muri iyi minsi. Ku isonga rero hari Masad Boulos, umucuruzi umunyamerika ufite inkomoko muri Libani, wahindutse umujyanama mukuru wa Trump ku bya Afurika. Yashyizwe kuri uwo mwanya muri Mata 2025. Kuva icyo gihe ari mu ngendo nyinshi muri Afurika yose, Kinshasa, Kigali n'ahandi hatandukanye, agerageza kuganira no gucunga inyungu za Amerika. Mu minsi ishize rero uyu Masad Boulos yashyize ku rubuga rwe rwa X amagambo akomeye cyane. No kuvuga ngo yavuze ko abakozi ba sosiyete y'Abashinwa CDM, Zhejiang Huayu Cobalt, sinzi niba bisomye neza, bajyanye ku ngufu Preston Mendenhall, CEO wa Rendezvous, akaba n'umunyamerika uba muri Kongo, bakamukubita. Yavuze ko ibi bidakwiye na gato kandi ko ari ikimenyetso gishya cy'uruhare rw'ubushotoranyi bw'amakompanyi y'Abashinwa muri Kongo. Masad Boulos yahagarariye aho yanenze bikomeye Huayu Cobalt, avuga ko ifite imyitwarire mibi kandi
abihuza n'amasezerano ya Amerika na Congo ku mabuye y'agaciro. Aya masezerano rero akaba agamije gukurura ibigo bikora mu mucyo birinda inyungu z'abanyekongo n'abanyamerika, atari ibigo bikekwaho gukoresha ihohoterwa n'amayeri. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bavuze kuri ibi. Abanyamakuru b'abanyekongo barasaba ko haba ubuyobozi bubazwa inshingano cyangwa bubazwa ibintu, mu gihe abandi banenga Buruse bavuga ko afitanye amateka n'u Rwanda. Ariko ntihakabure kumenya ko ibyo ari uburyo bwa Trump bwo gukina ikibuga. Amerika mbere ya byose niyo haba ari mu butaka bwa Afurika. None reka tuvuge ku byabaye koko. Preston Mendenhall ni umunyamerika, akaba umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Rendezvous, isosiyete nini ikora imishinga minini y'imiturire n'iterambere ry'imijyi. Ifite ishoramari rinini muri Congo nk'uko Buruse yabivuze n'ibindi bitangazamakuru byabigarutseho. Mendenhall yajyanwe bunyago cyangwa yarashimuswe, arakubitwa, akubitwa n'abakozi ba CDM, kampani cyangwa ngo Compagnie de Développement du Congo, ishami ryuzuye rya Zhejiang Huayu Cobalt, imwe mu nkingi zikomeye z'Ubushinwa mu gukoresha cobalt. Amakuru aracyakomeza kujya hanze. Nta raporo ya polisi iratangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru ari kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga ku biri kuba, bikaba biri kuvuga ko yajyanwe ku manywa y'ihangu agahohoterwa bikomeye. Bivuga ko byatewe n'amakimbirane y'ubutaka hafi y'ahacukurirwa amabuye y'agaciro. Huayu se si inshuro ya mbere ibonwa muri ibi bibazo. Iyi kampani yakunze gushinjwa gukoresha abana mu kazi k'ubucukuzi, kwangiza ibidukikije no gufasha imitwe yitwaje intwaro mu duce tw'amabuye y'agaciro. Ibintu byagiye bivugwa na Reuters ndetse na Amnesty International. Nimwibagirwe ko amasezerano ya miliyari 6 z'amadolari yiswe amabuye ku bikorwa remezo hagati y'Ubushinwa na Congo kuva muri 2007, Huayu yakomeje kubyungukiramo cyane. Ubikaba ifite hafi 70% by'isoko rya cobalt. Ariko abenshi baravuga ko ibyo ari amasezerano y'uburiganya. Imihanda irubakwa koko, ariko abaturage bo basigarana umwanda, ubukene n'urugomo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka tubivuge mu buryo bworoshye kugira ngo twumve neza uko ibintu bifaze. Abakinnyi bakomeye muri iyi dosiye ni aba bakurikira. Harimo Masad Buruse, ni umujyanama wa Trump ku bya Afurika, niwe wagize uruhare mu biganiro by'amahoro hagati ya Congo n'u Rwanda muri Kamena 2025, kandi afite imiryango imuhuza na Trump. Nk'uko nabibabwiye, ni sebukwe umukobwa wa Trump, ni ukuvuga ngo umuhungu we n'umukobwa wa Trump barashyingiranwa. Rero akaba ari imbere cyane cyangwa yishyize imbere mu gusaba ko ubucukuzi bw'amabuye bukorwa mu mucyo kugira ngo Amerika ibone aho ikura cobalt idahumanye. Huayu Cobalt ni kampani nini cyane y'Abashinwa icukura amabuye binyuze muri CDM, imaze igihe ishinjwa gukoresha abana mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kwangiza ibidukikije. None yongeye gushinjwa ihohoterwa ku ruhande rwa Amerika, bayibona nk'itera umutekano muke, bishobora gushyira mu kaga miliyari nyinshi z'ishoramari ryabo mu modoka zikoresha amashanyarazi no mu ikoranabuhanga. Hakaba Preston Mendenhall, ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Rendezvous, niba mbisomye neza, ikigo gikora imishinga minini y'imiturire muri Congo. Iyi mishinga ye yakunze kugongana n'amasosiyete y'ubucukuzi. Kubona akubitwa n'abakozi ba CDM byabaye nk'ikimenyetso ku bucuruzi bw'abanyaburayi n'abanyamerika buri munsi y'igitutu gikomeye. Guverinoma ya Congo iyobowe na Tshisekedi yo iri hagati y'inyungu ebyiri: amafaranga ava mu Bushinwa no kubonana na Amerika, cyangwa kuba Amerika yabaha inkunga mu mutekano. Kugira ngo murabizi deal Tshisekedi yo farinze abanyamerika. Niyo mpamvu rero yifuza ko iperereza ku ihohoterwa ryakorewe Mendenhall ryabafasha kugaragaza ishusho nshya y'igihugu gitekanye ku bashoramari. Nk'uko
amakuru cyangwa ibigaragara muri dipartoma ya Leta Zunze Ubumwe ya Amerika, BBC na raporo ziri kuri X zibigaragaza. Ibi byose bigaragaza ko ari umukino w'amayeri uri ku rwego ruhanitse. Iyo turebye mu buryo bwagutse, ihohoterwa si irya mbere, ahubwo n'indi ntambara ibaye mu rugamba ruri hidden, ruhishe hagati ya Amerika n'Ubushinwa ku mutungo wa Afurika. Itsinda rya Trump binyuze kuri Buros kuva muri Mata riharanira cyane gushyiraho inzira y'amasezerano y'amahoro ahindurwamo umutekano usimburana na cobalt, cyangwa ku nyungu z'umutekano usimburana na cobalt. Buri wese nyine akagira win-win. Amasezerano yo muri Kanama 2025 hagati ya Kongo n'u Rwanda, Buros yayise amateka mashya, kuyobora ishoramari ry'abanyaburayi no gushyira Ubushinwa ku ruhande. Ariko kuri X abantu batandukanye, hari abavuga ko Buros ari intwari irwanya kwigarurira k'Ubushinwa, abandi bakamushinja kugurisha Kongo ku nyungu z'u Rwanda. Ibitangazamakuru nabyo byabigarutseho. NPR yavuze ko Kongo ari igisubizo cya mbere cya Trump mu gushaka amabuye y'agaciro mu gihe hari intambara, mu gihe Reuters yo yemeza ko ibyo Buros ari gukora bishobora gufungura miliyari nyinshi mu ishoramari niba gusa urugomo ruhagaragara. Ku ruhande rwa Huyayu kugeza ubu ntacyo baravuga, ariko biteganyijwe ko bazatangaza ubusesenguzi bwabo n'ibirego byo kwitangira. Reka twibaze ikiraza gukurikiraho. Ubuyobozi bwa Kongo burimo gukora iperereza, ariko se bazashyira Huyayu mu butabera cyangwa bazabipfundikira kubera amafaranga menshi y'Abashinwa? Ku ruhande rwa Amerika ibi ni ikigeragezo gikomeye. Ese Buros azashobora guhindura uburakari bube amahirwe, akabona cobalt ikozwe mu mucyo atabibonyemo indi ntambara? Iyi nkuru rero ikomeje gukura cyane. Ndaza kugenda mbashakira n'andi makuru atohojwe neza ku bijyanye n'iyi nkuru, aho ndakomeza kugenda nyabagezaho ku bijyanye n'ubucuruzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika n'Ubushinwa, intambara zikomeje kugenda ziba. Murakoze cyane kubana natwe hano kuri Pilot News TV nk'ibisanzwe, aho mwameje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda kuri politike, diplomasi ndetse na geopolitike, aho tugenda tubasesengurira ibi byose gatanu kuri gatanu. Bakunda cyane, muri abagaciro.